ole thlir tu te chi bai le vekule sing nuna hian thil pakhat ti suala wangin mitam tak nun anghong thei chuwangin film khurang hai zia tunjong video wa kan tar lan tur hian ati chiang view ome video masalama Saif Ali Khan thattu chungchang tarlan na kan nei nual to ama ero chu police te film khurlo wangin mi thattu rinhlelh an nei nual zinga hian pakhat ma dik aum lo ani mani lok po Saif Ali Khan vittu nia rinhlelh an man Chhattisgarh mi po hi hetia rinhlelh ato wang hian anna achana tinchu baka anupui nei turpo thul ani bok Akas Kailas Kanojia kumsom thum pakhata upa kolaba cheng hi diglo tak main Saif Ali Khan vittu nia pu ania he thil thleng wang hian January ni som pariat khan anna achan pha tinchu baka anupui nei turpo thul ani thu Hindustan Times chuan atar lang ani Kanojia hi anchen na in lampanin Mumbai atangin Nela Chhattisgarh lampanin achuaka Himasela Dark Railway Station a man ani Kolaba cheng hian PTI ashildanin January ni som pasari khan Janeswar Express a Bilaspur lampanin api damlo to turin akala tinchu baka anupui hual motorin akal boka Nimasela January ni som pasari khan Railway Protection Force RPF ta chuan station a anlo man ani Kanojia chuan tiang hian asoya kapi damlo motor le kanupui hual motorin kakala Nimasela Dark Railway Station a man katok ta hlo maya ti chuan Raipura soi ngal kani ati Mumbai Police Team helai hmuna milo man tu te chuan kut min thak hial ti hin asoi bok he tiang thil hi thlen na chan chu Mumbai Police ten Saif Ali Khan vittu nia an rinhlelh wang ania Nimasela an rinhlelh na hi antik talo thung ani kumsom thum pakhata upa Kanojia hian hetiam man ato hnu hian athalak le hetiam man ato hnu hian athalak chu TV le media sang ate thedar ani thuasoya hewang hian anna achan pha ti asoya tinchu baka anupui hual chuan mu po adulova hewang hian ani nei turpo thul ani thu asoi ani kachung te poin kathalak sang te chu social media baka TV ate anmu hnu hian he thil thleng hian athongin an mittui atitla hialani ati Mumbai Police ten thil pakhat anti solawang hian kasing nun pumpui chu achiat pha tiin Kanojia chuan soya CCTV footage cha mi pakhat thalak le kamel ain anwang main hetiang hian kasing nun chu achiat pha ta ni tiin Kanojia chuan PTI ashil ani hetiam man ato hnu hian ngoi bo puinu hetiam man ato hnu hian ngoi bo pui mai chu du to lovin police chuan press release an siam ngala athalak thleng hian ti hian anti dar ngala media sang-sanga mutura nual bok ani Nimasela he thil thleng awang hian anupui chung ta chu anlung oi tatlat tawa tinchu baka anha thona te po anlung oi lo ta he thil thleng wang hian anupui chung ta chuan anin nei tur chu an cancel pha tinchu baka anha thona na thok tua chhor tu te point anha tangin an choltir pha ani kan ha thona te ka han kol chuan kapu te chuan na thok to lo turin mintia kain soifia na te po engma min ngai thak sak du lo ti na soya tinchu baka api point anupui hual chung te chuan mu an du lo thu le ani nei na turpo thul ani thu api hena chuan an lo shil ani police te ti solawangin poi soi lovin ator pha tin soi taila kan soi sol om love he thil thleng awang hian Kanojia chu aron tong chu ve ta he thil thleng awang hian engkim mai chu ka chan pha veka chu wangin dikna ka doni kanun bultan le theina tur hi chance ka doni tein aron tong chuak ve ani engtiang chien nge malak na ron don kan shelo nain
Sarkar lama tangpuin eng tinemo chanpui na emo eng modal chuamu beisei photang ole khangte kha tunaya seveli khan vanduina to chungchanga thil thleng chong mek zel kan tarlan thei chunia thil thleng dangom chuan chanchin kanon update zel don ani ole khati zung kha tunrum video a kan ngai thlak thei chu ani e Kovela mi house bear tundin muna ni mek chu Elon Musk Tesla CEO hi ania hetiang khopa mi house sa ania wang hian mitin main ama hi an ngai vena tin chu pa ka kumsan hi somni pali US President electiona Donald Trump apuya wangin mitam tak ngai ven aron lo le boka US electiona nena an chan le ta ka wang hian Elon Musk hi khovel pum ngai ven aron lo le zual ani tuna chuan hetianga ama ngai ven ani view lai hian akopui chungchang hi mitam takin anon ngai ven thar le a chu tunchum video a hian bihchianna kan nei don ani Donald Trump US President atan laklu ani tlai khan zanjia kilna nei ania hemi chung hian mi poimo tak tak ten an kopui te zanjia kilna hian an shoya chungzinga chuan Elon Musk po hian kopui ani ve tatlat meya hemi chungchang hi mitam takin an ngai venin tunge ani ang ti chu rindan an nei nual hloma ama ero chu chiang takin an soi thei lo thung ani hemi tlaya zanjia an kilna Elon Musk san akopui no hi Sivon Zilis ani Sivon Zilis nen hian Elon Musk hian fa pathum lai an lo nei to ani Elon Musk hian headline sang aron siam na chan chu Elon Musk hian news headline sang aron lu ana pathuma oma chungte chu Nazi salute apek na te afapa X states a shwai chau na tele Donald Trump pre-inauguration dinner na kopui ani chungchang te hi headline sang aron lu na te chu ania thalaka kan muang hian Elon Musk chu Sivon Zilis hian a troi oma Sivon Zilis nen hian fa pathum tundin muna han nei mek to ani hetianga zanjia kilna a shoi wang hian news headline alo baka media te ngai ven alo hlea news sanga motor om nual bok ani Elon Musk hi Sivon Zilis nen tundin muna engtiang chiang nge inkung kai nan nei chiang takin hriat ani lova Zilis hi event ro pui taka avoi khat inlan na hanilowa emi ma hian taigala maralagoa kumsan hi somni pali Trump re-election nu khat alawin lan to ani Zilis hian Twitter nei tupa hi antu ani rangot lova Twitter nei tupa Elon Musk nen hian fa pathum lai an lo nei to ani kumsan hi somni pakhat khan an pani hian phir an lo nei to a Strider le azure kichuanin hemikum vek hian Musk hian fa patni na Grims chu anei le ani Zilis le Musk hian kumsan hi somni pali khan an fa pathum na chu an nei le ani journalist Walter Isaacson chuan kumsan hi somni pathum khan Sivon Zilis hi interview alo nei pui to a Sivon Zilis hian Musk san fa nei dun pui torin asom ti alo soi to ani mi fing tak te chu fa nei turin adu ti asoya hewang hian fa nei dun puya min som ti in Zilis hian lekhabua aziak ani Zilis hian tiang hian aziaka sperm donor tur amamo ti asoya Musk hian anhuwa Zilis hian fa nei turin mi pachi amamo ti asoya Musk hian anhuwa mi pachi donate tur chuan aron pen chuk ta ni ti hin asoya Zilis hian alopom vele bok ani Sivon Zilis hi kumsom thum pariata upaniya Ontario Canada apianga Yale University atangin a graduate ani Indian nen inzom na aneya anu hi Punjabi niin apa hi Canadian ani tichuanin Tesla CEO Elon Musk nen hian tundin muna fa pathum anei towa pani te hi phir ani Zilis hi Musk brain chip startup Neuralinga employee chatak aniya tinchu baka OpenAI advisor ani bok
Zilis hi investor thatak ania Bloomberg beta investment tuna hian ati meka tin hi baka hian munkua investment ati mek ti Forbes chuan an report Elon Musk hian fa panga anupui masaber Justin Wilson nen aneya hi chuan kumsan hi atanga kumsan hi pariat ingkar chung khan anin nei ane hemin nu hian singer Grimes nen fa pathum an nei lea ama ero chu an nuwa Grimes nen hian anin thren le ani ti chuanin hemin nu hian Sivon Zilis nen hian fa pathum an nei lea tundin hmuna hian Sivon Zilis hi Neuralinka executive member ani mek bok ane ole khati zong kha Sivon Zilis Elon Musk san Donald Trump US president tan laklu ani tlaya zanri ei pui tura akal pui nu chungchang kan talan thei chu ani e